bandum Nabi betaturi wahai insan 25 yang tersebut dalam Al-Quran. Pertama wahai kaum Nabi Adam, yang keintu bandum Nabi wahai insan. Yang kedua, hai saudara Nabi Idris, lam syuruga dalam mata netop iblis lena bina masa tofan ne pegat kapai ne peikenan bala tentera juneh bekai pet Nabi Hud 5 Saleh 6 Ibrahim tat mulia tat gemaseh perang halim 7 Nabi Lut 8 Ishak dan Ismail Yohdi Mina ayah nasihan Lut Sikin 10 Harun 11 Musa an Imran Bukit Tursina Droneh marit dengan Tuhan 12 Daud lemah lembut mangat tatsu yang jile hana jadeh tudang laju temak keleblah jinolon pegah Nabi Zulkifli aputlah Sulaiman karunya Tuhan pangkat tinggi ke-15 Nabi Ilyas lon pegah jina 16 Yusuf bulun pengotak samlako Nabi Yusuf rupa cantik ibahate pungau Zulaikha kurma raja nanggromosi 17 Syuib umur tatip sepot mata yang jo tungkat ke mukjizat Nabi Musa ke-18 jinolon pegah Nabi Zakaria Nabi Ayub Nabi Ilyas Nabi Yahya 22 hai saudara Nabi Yaqub 20 hai Nabi Yunus lang perut engke 20 put jinolon pegah Nabi Isa anak Maryam karunya Tuhan hana bapa 25 wahai kaum rakan metua Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa anu Abdullah